से अयुक फोंग तोान तोान सिफोंग सिंदगी मरुएब पाउसिंग खोंगसरगा मैम द शेयर तौजगी अहानबदा मिरोन बी अमा यावना तरुक लेखिद्रे पुंग कुनगा मरीदा मी सनीगा यांखैगा मरी पॉजिटिव ओइखी सामगा मौद्रगा मथुइना डिस्चार्ज तौखी हौखिबा पुंग कुनगा मरीदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबी मिरोन बी नुपी अमा यावना मी तरुक लेखिदबगा लोइनाना स्टेट असिदा कोविड-19 गी लाइसत लेखिदबा मीगी मसिंग पुन्ना सनीगा तराका सुख्रे लेखिद्रबसिंग अदुदी हंदक बाय इलेक्शन पांगथोखिबा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की वांगोय एसेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग सना लेबा समू रोडगी युमनाम अरुण कुमार सै निफु इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सना लेबा लंगोल तरुंगदगी जेंथुलु सै कुंथ्रागा मापल इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सना लेबा सगोलबन तेरा बाजार सपम लेरक्तगी मयांगलंबम बिरेन सै हुंफुगो निपान इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सना लेबा सोइबम लाइकाय वांखै खुनौदगी लाइमबियु रॉबिंद्रो सै यांखैगा मरी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सना लेबा खोंगजोम टेक्समदगी सोइबम सूरज सै कुंथ्रागा मंगा मसुम इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सना लेबा सिंगजमै माथक थोकसोम लाइकायदगी थोकसोम बिनो कुमारी सै हुमद्रागा मथोइनी युमनाम अरुण कुमार मसुम जेंथुलु अनि रिम्स हॉस्पिटल लेखिदबनी अरुण कुमार नंगसे यु पुंग 8:30 तरारोम ताबद अदुगा जेंथुलु नंगारांग नुमिदांग पुंग 9:45 ताबद लेखिदबनी लेखिदरबे जेंथुलु सयोल कुंथ्रागो हुमदगे नुमित हुमनी मिरोलबिनी हारी मयांग लंबम बिरेन लाइमयुम रविंद्रो अमसुम सोइबम सूरज सीज हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लंगोल लेखिदबनी मयांग लंबम बेरे नंगारांग नुमिदांग पुंग 9 ताबदा लाइमयुम रविंद्रो शर्मा नंगसे अयुक पुंग 5:30 ताबदा अदुगा सोइबम सूरज नंगसे अयुक पुंग 9:49 ताबदा लेखिदबनी हारी सिंगजमै थोकसोम लेकायदगी थोकसोम बिनो कुमारी नंगारांग नुथिल राज मेडिसिटी नॉर्थ ईओसी दा लेखिदबनी हाइना पाउसिना मखाताना हाइरी मरक्सिदा कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम दगी थोलकपा सयोल अमददी हौकिबा पुंग 19 दा लेखिदबा मीगी मसिंग असि मंगानी हाइना फोंदुरगली हाइना पाउसिसना मखातारी अखा चथरकपुना तोप मरुएब पाउ खरा नमु कोकोमगी लुसिंग सिंगा एनएनजीपी की थौमी सिंग उनखरे युमथंगनबा स्टेट सिंग सोकदब थबक तौरोय हैना थजब पिरखले नगा पिस्तो की वरोइसिन पुरकपगी मतांगना मणिपुर की अपुनबगी सक्तमदा सोलकदरा हाइबगी मिपाइनरी बसिगी मतांगना कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमगी थौमी सिंगना नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप एनएनपीजी की मिहुत सिंग नागालैंड उनदुना वरी सनखरे हिरामसगी मतांगना कोकोमगी असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर जेतेंद्र निंगोंबम खुयेक पीदुना थदरक सिरोल अमना हाय एनएनपीजी अमदी इंडिया की मरक्ते सथरिबा पिस्तो की वरोइसिन पुरकपर युमथंगनबा स्टेट सिंग सोकदबा थबक तौरोय हैना थजब पिरकी हैना सुफुंदुरकले अतोप मरुएब पाउ खरा नमु स्कूल वैन ड्राइवर सिंग की पुलिस अमा मथौ तारी विक्रमजीत लयंगसे लैतबदगी स्कूल वैन ड्राइवर मंगा सीखरे जिमी मणिपुर हौखिबा था मपनरोम असी कोविड-19 मरम ओइरगा स्कूल सिंग थिंखिबदगी अवाबा क्या मायोकनदुना लाक्लिबा स्कूल वैन ड्राइवर सिंग गिदमक लैंगकना पुलिस अमा सेमबगी तंगाय फदबा लई हाइना HBS कंस्ट्रक्शन लिमिटेड मैनेजिंग डायरेक्टर हुइरोम विक्रमजीत फोंदोखरे कोविड-19 की सैथेंगना मरम ओइरगा मसागी अनाबा लयेंगनबा सेल लैतबदगी लैखिद्रबा ऑल मणिपुर स्टूडेंट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन आमस्टा की मेंबर मंगा सुखरे हाइना एसोसिएशन की सेक्रेटरी जिमी तोंगब्रमना फोंदोखरे पासोय लमखाइद लेबा माकी युमना पांगथोकपा ये स्कूल एसी की मनुंगदा लेरिबा स्कूल वैन सर्विस तौरिबा मियोइसिंगदा तंगाय फदबा पोटलमसिंग अमदि सेल की तेंगबांग येंथोकपगी थोरमदा वा nganglदुना हुइद्रोम विक्रमजीत हाय सखाव हांगनिंगेदे कनागुंबा अमतना मिगी वा तनिंगलोय स्कूल वैन सर्विस तौरिबासिंग असिना मायोकनरिबा अवाबा असि येंगलगा स्टेट असिगी वैन सर्विस तौरिबासिंग असि लोइनमक मतेंग पांगमा ngamdrabasu ये स्कूल एसी की मनुंगदा लेरिबा खरा असिदा अंगamba मतेंग पांगमने हायखि लमदम असिदा पॉलिटिकल की सरंगना बथोकपा मतमदा मियामदा अवाबा मायोकना हलि हायखि थौरमदुदा वा nganglदुना ऑल मणिपुर स्कूल स्टूडेंट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन आमस्टा की सेक्रेटरी जेमी तोंगब्रम हाय मणिपुर आमस्टा की मखार स्कूल वैन सर्विस तौबा मियोय 3,300 अमदी आमस्टादा यावदुबा स्कूल वैन सर्विस तौबा मियोय 900 लैरी हौजिक वारिबसी मियोय 3,300 रोम असि खकनते मखोयगी इमुंगदा लैरिबा मियोय 15,500 रोम असि चावना सैथें नंगलिबने स्कूल वैन सर्विस असि हौखिबा मार्च 3 तगी लेप्तुना लागली मतमदुदगी हौदुना स्कूल वैन सर्विस तौरिबसिंग असि था मपल रोम असि सेल अमता फंगदना अवाबा खांगदुना मायुकनरगा लागली स्कूल की महिरोय सिंगिदमक येंगलगा काथोकपगा लोइनना थबक तौरिबा स्कूल वैन सर्विस तौरिबा मियोय सिंग असि अवाबा येंगबिरगा लैंगाकता रिलीफ खरदंग ओइरबसु फंगनबिनबा हाइजबदा तबीदबदगी हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर PIL आमा थादुना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की मखाद रिलीफ पिहन बिनबा हाइदुना लाखिबने हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर मसिग मरी लेनना लैंगाकते रिलीफ पिनबा ऑर्डर पिरखरे हाइरी मागना हाई स्कूल वैन
तौरीबा मियोइसिंग मसागी अनाबा लायेंगनबा सेल लैजदबदगी कोविड मनुंगदा सिखिबा पुन मंगा सुखरे हौजिक स्कूल वैन ड्राइवर सिंग गाड़ी योंथोकलगा अतोपा सिनफम होंगबा यौनरे करिगुंबा स्कूल सिंग हांगदोकपा मतमदा स्कूल सिंगदा बैन कया यामना सर्विस तौरकदगी हाइबसी हाइबा ngamdre mahairoy lupsing na oja sing gidamak pokliba minungsi adu ben thawraga hingnaba lambi thijariba miyoi sing gidamak su pokhaningi haina makna makhata khi tharamaduri ye school block congress committee ki president ps goneshwar sharma amsta ki president maibam kennedy su tharamaduri saruk yakhi han phungdorakli makha sa thrak point atopa pawnamo tongjoi maril bal pung nifu ga nipan sangdokre lambi semda quality control binaba demand tawraduna joint action committee khopum area tongjoi maril national highway kuntra ga taret e thingbagi khongjang sangsilakpa adu ngasi numina warang pung manga dagi hauduna pung nifu nipan amaga su sangdokre GACC na ngasi pangthokiba cross door meeting amada Manipur lengakta makhoi na thamkibu wafam sing tabidana lairi asiguma thawong asi GAC akan mamong no yaningde haina GAC gi convener athon ramaina khuyek piduna press ta thadorok pasrol amana hairi paramasina hawkiba November 10 dagi hauduna satharakiba pungni funi pangi tongje mari national highway ban asi ngasi nungthul pung manga dagi hawraga lakliba November 10 ga marigi nungthul pung manga phawba pungni funi pan sangdolagani haina sirol aduna pali arak thana mapalam goiba maru eba paw khatang hapsaramge Pakistan da Kenel da rickshaw tashin kibida miyoi kungani thoi sikre awang nungsup thangba Pakistan luhong ba yawba miyoi sing tonglakpa rickshaw ama Kenel amada tashin bada miyoi kungani thoi sire haina asiba sing lakhot pa loiraba tungda ngarang police na phungdokre henjin na mi kunga mapan tonglakhiba chaka ahum panba gari adu dera Ismail Khan City gi manakta ningthokaba numita kudong tiba thawdu oda thokibene aikhoina nupi 13 amasum angang 3 ki yauna haksang kungani thoi lokale haina Muhammad Ramzan Kaubo senior police official amana AFP da haiki kudong thiba thawdu odu laikhidraba miyoi sing adu imung amatagi mari mata sing ngaktani aduga yamdrabada makhoi gi manungda tareti imung amatagi ni haina mahna haiki maphamdugi rescue agency gi wangangloi Bilal Muhammad Faizi na sibagi masing adu phungdoki amasum akon ba haksang sing adu yum sakesa numita lakhot ki bane haiki Pakistan da so sing na satok sin tawnabagi toina sizinaba mawong ama oiri loinana kudong thiba thawdok sing chu toina thokhi atopa paw manamo British nurse angang nipan hatpagi maral sikre awang sup thangba English city setter da police na nurse amabu angang nipan hatpa amasum angang tara khana bu hotnarami haina maral sikre Lucy led by Kobi Masagi say kontra surabi nurse adu lepa pokonomita phare amasum prosecutor singna thabak sathanab ayabe hek piba crime sing adugi maral sikre haina statement amada senior police na haki maral sing adu jun English singani ga tara ga manga amasum English singani ga tara turuki marakta Contents of Setter Hospital angang kaya marum sikhibaga mari lainani haina supoxis na phungduragli makha chatrak poina yumthakta sel amasum jewelry pik thana yawba khaw ani leiramle ngakpana kham thengba amada Uttar Pradesh da imung amana ngarang yum sakasagi ayukta sian amasum jewelry pik thana yawba khaw ani makhoigi yumthakta leiramba thengnakhre angakpa adu thengnakhibagi matung thunamak imung aduna police ta pawpikhi jewelry adugi thadana yaramliba apun masen adu masing thibda lupa lakh 13 rom oiramkhi jewelry adugi mamaldi haujik phawba leptri haina Sadar police station gi in charge Dinesh Begel na haiki nongmagi mamangda hairiba mafam adumaktada leiba Pawan Singhana kauba businessman amagi yumdagi huranbagi thawdu ama thokhi haibasisu khangle Singhalgi yumlona bamasum yumthakta khawsing adu phangkiba Barun Sharma na huranba aduda madu kona amuk lauranaba aikhogi yumthakta thamnamba oiramba yai haiki police ki likhun sing matung ina masida maru oiba sienariba sing sahi anigi mamang phawbada businessman adugi yumda yumgi thabak inkhang suduna leiramba Raju Nepali kauba amani matam sangna ukhidrabagi tungda Raju Nepali na handak amuk halakhi mangna imung adugi miye punama sathokringai matamna yum aduda sangki imung aduga nakna khangnaba tona tinaba maramna mahakpo house guard sing aduna thingkite mangna tholakpada mahak CCTV da mamita hawi thabak aduda guard singdugi manungda amana mahak uhokhi lut adugi saruk khara piramba guard adu police custody da laikre adumainama pot sing asigi mapu businessman Pawan Singhana posting adugi apunba senpam phongdoktri madu lupa lakh nifurom oigani haina imungi atopa likhun singna hakhiana phongdorakli Pau si makha sa thrakpo ina yamna nungai ba paung katang mayam share COVID-19 gi vaccine thunglare Russia gi Gamaleya National Research Institute of Epidemiology and Microbiology na develop tawba COVID-19 vaccine Sputnik 5 ngasi India ra thunglare hairiba vaccine asi Hyderabad ta base tawba
Pharmaceutical Company Dr. Reddy Laboratory na ayaba pibagi matung ina vaccine asi India da phase 2-3 human clinical trials athanabgi damakta thunglibane. Russia gi Health Ministry gi makai da gidi vaccine asi sada maudraga nithu gi sangda effective oi haina ngarang yum sakasa numita demonstrate tawkhrabani haina su pausiesna makhatana phongdurakli. Atopa pawa manamo eviction chathaba yaroi haina police ka mukna khre nupi ahum phajin khre. Tha asigi ahum dagi hauna Technopal gi DCM asum SB yauna moreda NH 102 dagi ICP takhiba bypass road ki not yet lairiba yumsing eviction sa tharakhiba adugi manungsa nangasi nungthul pung anirom tabada makhatana eviction sa thanaba khonabada more ICP by post road structure and land committee gi nupi singna pi thungdabna khongjang changsinkhre thaudo adu da police ka sauna mukna bathokre irang adu laksinana ba tear gas sel kya kaptuna tan khaina ba khona khi yamlaba nupi singna pinungi phi khaktamak selaga police ka mukna ki baduda policing khongphom khara handoklurabasu ahenba forcing thomjinduna tan khaina ba khona bada manak nakpada leiba khunja singna nung thajilakpa amasum sei paiduna landarakpadigi police personnel mari sokhi solaba personnel singadu more primary health center pukhatuna lekana khi loinana khongjang loi singadu tear gas sel kya kaptuna thuwai khi protester nupi ahum phajin khi makhatana Assam Rifles na sauna mating pangduna eviction sathaki hainasu paksisna makhatari aroi boina atenba topic amana Manipur gi naga singna maram oiraga Nagaland gi naga singda awaba pire NNPG dugme hujukudi matang asa solution aduga sunjoi shodan me horan pung 13 daida special topic angkatang me hujuk Manipur de lairi sarang na rajniti gi matangda update pijraki share ga matang solution thank you